Zajedno sa privrednicima iz naše lokalne samouprave, grad Loznica uputio je u nedavno poplavljenu opštinu Lučani kamion sa humanitarnom pomoći u vidu veš mašina. Grad Loznica i građani Loznice, nažalost, su u prethodnim godinama prošli kroz sličnu situaciju i odlično znamo šta znači kad vas se neko seti onda kad vam je najteže. I upravo na tom temelju i naravno rukovodeći se porukom našeg premijera Aleksandra Vučića da je potrebna pomoć na poplavljenim područjima, grad Loznica zajedno sa privrednicima grada Loznice će danas predsednici opštine Lučani uručiti humanitarnu pomoć u vrednosti negde nešto manje od 1 milion dinara. Reč je o 25 novih mašina za veš, za pranje veša i o hemijskim sredstvima, deterđenti i slično. Sa mnom će danas ići i naši kandidati za narodne poslanike, gospođa Borka Grubor i gospodin Momir Matić, tako da ćemo u ime grada Loznice, u ime naših privrednika i građana Loznice uručiti ovu humanitarnu pomoć i naravno evo na taj način se solidarisati sa ljudima kojima je, čini mi se, u ovom momentu ta pomoć više nego dragocena. Mnoge opštine i gradovi iz naše zemlje i okruženja, brojne države, pojedinci i udruženja u inostranstvu pomagali su grad Loznica kada je bio ugrožen od elementarne nepogode. Jedna od tih opština sigurno je bila i opština Lučani, dodao je gradonačelnik. Bilo je dosta gradova i opština koji su pružali pomoć našem gradu u toku poplava. Ja sad ne mogu zaista da se setim da li su i oni, ali sećam se recimo da je bila Sjenica, da je bio Novi Pazar, da je zaista bilo jako puno gradova, Pirot, sad verovatno i oni, ali kažem mnogo je bilo i pojedinaca i raznih kolektiva, ali i lokalnih samouprava koje je pomogla. Naravno, moram da kažem da mi smo imali najveću pomoć od vlade Republike Srbije. Vrednost ove humanitarne pošiljke je oko 1 milion dinara.